Antay, apay atunggal agtudaw kat nakaladladingit ni Uncle Kaw. Jak man amukan kuana. Damot ijay sulay. Nakamisoot. Unantay, saan ngagtagtagaray? Ay, ala. Ayabamkit din tamangan tayon. Unantay, kaya ba? Uncle, mangantayo ka naon. Ay, todo labasit. Balatong manantisidaan. Ha? Iso ka nung nga ron ti adda kung naniantay. Sakit nga ron ti sakak. Kay, kanya nga ron ti maramidam. Nimot anti ti aglutaw. Ay, padasin taman tagkanta. Barang sumarding ti panagtudo na. Agkanta ta. Anya ti kantaang ta. Nalakalain. Sige, muna ka ng Ay, Kyle. sige. Tudo, sumardeng ka. Sumardeng ka, tudo. Ha! Di tamot lagayam. Naglaka kantaang. Todo daw, sumardang ka. Sumardang ka, todo daw. Todo daw, sumardang ka. Ha? Ninsabit paribadong na dyan. Isaw ang Kyle. Apay, pare! Umay ka nito si Dayang Paray. Bukod ti babaw. Wow. Nagmayatin ko raw. Ay, darasap. Inkapastrakan adagos ni pare ba daw? Ay, mayat ti agigop iti sabaw. Nagmayatin ti agsida iti kukod. Ay na, inteng. Nalpas ka nga agigop. Ay, saan pa itado pa iti igupan? Ay, saan kami ang makapangan ni Kwarog? Tamabisturbo kami iti kasta panagigop mo. Unang Kyle. Kapain makasubaw. Ay, papasulan yun ni pare badong. Apay ngamin a pinadigwan na. Kay-kayat ni Badong Kaw nagtutudaw, maray. Ay, no siya kakit jak kaya tanapitak ti dalan. Kan may sa, man ti gumatang dito istorkaw. Nagtutudaw, ay kat nakaragragsak. Ani Badong Kaw, takar na iti si daan may, maray. Ay, asino kumamot ti sana naragsak no karni ti siday. Pasaray padigwan na pay ani kapitan. Naragsak nga ron ni Kapitan ano kasta. Kanayon na maikan iti karne. Una, ay, nay, kasla makatutudo manan, maray. Agawid ka nga ron din ah. Sigay, tajay bilag Kaw. Nagrigat agpasada no kasto yung agtudtudo, Chip. Huwag nga raw. Sapay awan tarapal to tricycle Kaw. Di na kayo tiaglugan, tamabasa mo dagiti pasayros. Ura asino mo't Iso adyak kahit magtudo, tamaurnong ti danom iti kalsada, Chip. Kan may sa. Saan ta makaaram no agtudtudaw? Yun nga raw. Ni Uncle ko day dyan Nagtudtudo, numada itirwal. Ang mga nagsakit ni Kapitan. Mayat nagtutudo pare. Anda rason ko nga umay dito'y balayaw. Ay, una Paray. Mayat nog tudtudo ko maakanayan. Anya nga tinsagana. Ay, pulutan ah. Anya pa nga. Kayat mo ayat aginom ta. Ay sige! Sige. Aginom ta nga ruday. Apay, aginom kayaw dito'y balay. Agungat ka man ako nakaon. Ayabampay ni kapitan. Diyak inayaban. Imailan nakilinaw ang tagtugtudo kat nga raw. Ita kami lang mo't nga ginaw ang tagtugtudaw. Kwarog, nakitam niya Uncle mo. Nakita ka magmag na itay jerwaran tay. Kat nagtutudo. Diyak amo ano sa dino tinapanan na. Sapay nakaluto akon. Mabuti nga gawid day jay. Tamo na pagsida manan iti balataw. Na, saanan abalatong tisidaan na. Anyay nga rodan tay. Ay, karnimatan ah. Wait, sayang. Awan ni Uncle. Napananagat ah. Diyak amaw no sa dino tayan na antay. Ay, bye-bye amon. Saan mon ang mapanbirukan?
Agawid to, inton sumardang titudaw. Ay, unay meten. Di matla sumardan to'y tudunan. Jak urayon ng asumardeng maray. Takasapulak ti Ricardo itilutlutwak nga adubaw. Kani ka ba dong ngamin nga ibawon mo ngay? Kasano ang maibaon ko? Kat madamada nga gininom kin ni Kapitan. Anya, urag tududaw? Wan maray. Makikarubal at tagayam ni Kapitan nga urag tududaw. Pabalin ka diya siya kung ti umuna nga agpulutan. Ay katuwa na pare. Kalot-luto ko naman. Basta luto ni Marituan, espesyal. Ay, wala pare. Ay, ramanakman. Espesyal na talaga. Kung nagtumat ngamin kan ka pare. Babalin ang mga lakman. Ay, wala pare. Ay, ibusaksan pare. Babalin. Ay, wala pare. Ibusam na ta. Nagnanayon na ta ko mga agtutudaw. Tapno umayak agpulutan dito'y balayhaw. Ginumtapay pare. Ay, aguray ka ah. Apay pare. Awan ba't makikita at atarakan nyo ang manok? Na, Tanggalaan mo itipulpulutan ta. ha? Ay, masapul pa'y laing aya amaamwan pare. Una. Natiliw ko man di taigid di kalsada, hindi si Marding tito daw. Anya. Apay si Marding ka nagpulutan niya pare. Sige lang agpulutan ka lata. Manok bin sabi dito paray. Ha? Saan siguro? Ay, manok may. Saan nga raw? Apay nga papilit mo. Ay, agawid daktay nakbilangan tinabati ang manok may. Na, kasanong agawin kakit agtudtudong araw. Kunak mo si Mardengan. Agtudtudo pa'y lang nakikita ma. Nabarte kaksan ah. Apay ajak makita tito daw. Basta nagpulutan ka pare. Madamdaman dahil ta awid-awid. Ita tasimbardang titudaw, birukam ni Uncle mo kwarog. Kanya mapukpukaw ang manok. Apay ngay, nagadumot ta ipabirok yawn. Ay, agpadada nga ron ang mapukpukaw. Pangbiro ka ngay kini Uncle Kao, kan iti day tama na. Ay, at dadalaang siguro di taasidag. Saan ang mabalin nga umadayuda? Ay, naglawat ti kabildatan na pangbiro ka kadakwada. Ay, basta, ingkabirukan ida. Tanarigat ti agbirok no agtudumanan. Sige antay, biro ka ida. Tulungan kan nagbiraw, Chip. Sige man nga raw ganay. Birokam ni Kapitan. Siya, birokag mo di manaw. Agsino ka tansa. Ni Uncle ko ti biro ka, siyak ti mang biro iti manawk. Ay, sa bagay. Agsao ni Kapitan. Jay manaw, saan? Iso analaklaka birokan di agsaw. Dito'y abagatan ti pangbiro ka. Sika ngay. Dito amyanan mo tan, Chip. Nasaysayat no agsina ta. Kagawad. Damagagman. Anya day jay baraw. Nakita mo ka din ni Kapitan. Birbirokag nga main. Nay, apay, mapukpukaw. Un nga raw kagawad. Ay, mapukpukaw ni Kapitan. Nay, napananan ngay. Ay, nagrigat mo't gaya mabirugan ni Kapitan. Ay, kawan na. Kung agsaw, nalaka abirukan. Saan mo't gayam? Nangrona ano ilamlam mga anak ka. Talaga saan mo mabirukan? Nay, waraw. Agsaksakurro ka mo iti manaw. Biro ka kami di manok daan ti banang. Mapukpukaw. Kahit di manon nga tangarod dito'y ayan may. Isungarod nga umay ko birukan. Ay, wan gayam. Ingkaman kit di iyawid ni Kapitan. Nabartug. Ay, di manok ti birbiro ka. Sana ni Uncle Kao. Sige. Parinteng! Pare! Pare! Apay pare. Wake up! Wake up! Pare genak. Un at agawin kan. Mga no, birbirokan na kan ni Mari Panang. Saan may abalay daytoy? Aya,
No, pare. Balay mi. Kung nakaawid ako na. Nakaturog ka dito'y balay mi, pare. Agtutudo pa. Ha? Ay? Saanin? Si Mardingin? Agtudo ko mamanin. Ay? Aglablabos ka mo dun, pare. Ah. Agawin kang ingay. Apay, naggapuam inteng, Di balay da pari badong. anya ti inaramid mo ijay. Naginom. Kaya nagpulutan iti manok. Na, jay may sa amanok, mapukpukaw. Impabirok ko kanikwarog. Ay, di mo pa basulan ni pari badong. Kasanod, no iso tinangala, kat impapulutan na kan ka. Ay, di kag pabasol. Ay, awan, Cape. Jak nabirukan ni Kapitan. Jakmat na birukan jay manawk. Awan ang road. Di bagata akin ni Andang. Ha? Di na tanga taong tam. Maung tanta Sa bagay, nagbirok tamit. Wine. Intan ni baga, asaan ta nabirukan, dagiti birbirukan ta. Antay, saan mi nabirukan, dagiti pagpabirok mao. Awan ni Uncle, awan jay manawk. Saan mi nabirukan? Ni uncle mo, nagawi din. Ha? Jay manok ti awan. Binirok ko mo't jay manawk. Ngamawan latta. Ayan nga ni Uncle Kao. Nakaidda, agtrangkaso. Na? Apa yan? Ay, kahit natangkan ngamin ti ulo na. Nagkalintudwan. Ay, kunakon kay. Ay, kasta ti maala ti tao, adi na kaya ti mabagbagaan. Kan uray no bagbagaan, di namot dengdenggan. Kasimot ni Uncle Kao. Ay, basol na. Apay ngamin ang makikaaruba no agtutudo. Di na mauray asumardeng titudo. Ay, nalastog ni Uncle mo kwarog. Kunamlan saan nga agsake. Oh, makitam ba daw? Ayab-ayabam ngamin ni Kapitan, isong agsakitan. Na, taapay asyak ti pabasulam, Awis-awisem ngamin nga ginungkaya. Anya ti sakit na. Agtrangkaso ka na. Wag pampambarlaeng di jay. Pakitami ti arak takitaam. May imbagan adagaos, sumarantapay. Ang tudtudo man ang Uncle. Sapay sa anak pa ang naimbagan. Kasla kayat mo pa iti rumwar. Mapanak ko may dyan da pari badong. Tagkakanta kayo manan. Nung umay mangipadigo ni pari badong iti kukaw. Ha? Ay, kukod. Ay, umunak nga ro day. Saan? Ah, Guri ka. Naglutluto man ni Antim iti balatong. Inteng, kwarog, umay kayo, tamangan tayo. mangan ka nun Uncle. Jak kayat makaparayo mati si daan. Karon ne, tisidaan. Umay kayo. Karni ka nun Uncle. Ha? Ay, agtudo ko malakta. Umay kami nantay. Darasim ko raw. Ah, Mapantang. Ay, di na kunan. Oh, siya. Di ko na. Ay, Kapitan! Nagtutudo, bawal tirumwar. Nataltalgad na, no adda ka di taunag ti balayo. Ay, anya mo't ti kastoy abiyag. Jak pa'y makagatang mo't iti pagpapintas kaw. Kasapulan ka di pa'y dayta. Una, kita man ni Maribanang, kaslabalasang. Agbado ka lang mo't itifitag, nalpas. Kaya't ko kumamot atay pumudawat. Anya, ay di ka nagarapapit ti kastatuyang. Tawan igatang mo iti pagpapudaw mo. Imbag pa'y tidaduma dita, takas dalabalasang. Ngam siyak, jak samot mapadasan ng tagaramat iti pagpapintas. Simple lang mitaramidam tuyang. Inaldaw ka nga agdigaws. Kanayon mo alabaan dagiti kawusmaw. Kun agsagaysay ka. Nada kumamot bang banglo ka? Adda kumapay lipstick ka o kan pulbos ka? Sige. Gumatang ka, no da kwartam. Tasya, timatmat gadak, umdas laeng ngay gatang tay ti kananta. Inteng, ikagdigos.
Sabalin ti payud mo. Kan kita man day tabuok mo. Kaslag mantika. Tay pumada day nga ang kabil ko, idi. Kaano nga ang kabil mo? Idi last week. Ay, salbag kain-kain. Na. Ikaagdigos. Ay, Naglamin ti danon. ikaagidadang. Uray, nalamin lata. Ay, makamuka. Awan pa'y serbiti kinagagat mo amang idadaulo iti clean and green dito barangay tayaw. Tadi ka matagdigdigaws. Ha? Di natumidla kayat akaida. Ay, salbag kakit day. Asino nga iti mayat ang makikaida iti angdod alaklakayan? Ha? No di mo kayat ti agdigaws. Saan laang? Nay, apay akastamot ng tilangam, Kapitan. Nakasiksik si ni Maribanang, ngamsi ka, laklakayan kalauna yan. Bay-bay nga agpasiksi ni Banang. Katsi ka nga ay, agpasiksi kamot Na, agbaklaan. Saan, Kapitan? Di kayat ko asawain, ingkag papukis kan agkulay kay tibuok, kan agdigus ka, agbangbang luka kas jay. Adula amin day ta. Nang runa kat si kati Kapitan dito'y barangay tayo. Iso anas ka na nataar ka kanayon, Kapitan. Adula amin. Ikan nakidi ti asukar tayo nakagkapay. Tani, makakapkapi akon. Sige nga raw, Kapitan. Mabitlaang, taikan ka. Sige, Violet. Ilabam amin dagito'y bado may kaniinteng. Naimbag man, tagpalundri kayo itakanyak na nabanang? Ay, wan. Tamadadaal nga min dagiti kukok no aglabaak. Ha? Ah, kita dagiti kukok, Violet. Kaman manicure. Wen anya, nana? Iso nga agpalabaak laangan. Kan maysa, diyak kayat ti mabannog. Kan ado ti order ita kadagiti lakok ang pagpapintas. Kat dayta ti aramidag. Sige lang, nana. Lapa ka? Nasayaat no kasta. Kan umay kan tulakwan iti pagpapintas, Wen, nana. Alaman, tagumatang akman? Ay, masapol nga agpapintas kamot, Violet. Tane, awan samot ti agaram kan ka. Awan nga rod, nana. Apay, saan kayo ka di nga aginusto ka ni Kwarog? Saan, nana? Ag-close friend kami lata, Ay, aya. Ay, anya nga rod. Di agpada kayo nga agbaak no kasta. Ay, Violet. Nakitak ang naggapo dito yung laundry shop mo itay ni Maribanang, Anya timbaga na, Inyag na dagiti lalabaan ang lupot daan, nana. Agpalaba, tamadadaal ka nung amin ti manicure na. Ha? Ti ampang? Kundi manicure, ha? Padak tumot lang agsidsidala iti bugong. Ay, ni, nanatuyang. Apay nga sa bahalimot tan ti turong dagiti saom. Apay, no agsidsida iti bugong, awan karbangan na nga agpamanicure. Mabalin mo matlatat manicure no kayat mo. Oho, madulamay. Igatang kukot iti sidaun mi ati pagpamanicure ko kuma. Sa anak ngamin akas kini banang-banangan. Ha? Ay na, nanatuyang. Kimaron sama ti kinaapal mo. Ay, sa anak ama nagapal, Violet. Nga may bagbagak laang tipod now. Ha? Nih, ada nakatakdar abalasang. Agsilsil paun. Ay, siksi Kan pangulutan ti ati dugabok na. Sino nga taday ta? Maze, agpaili ka kaday. Ha? Ay, Kwarog. Ha? Ay, jak na puutan ti panagsardang ti tricycle mo, Agsilsil punak nga main. Oh my God! Is that yaw, Antibanang? Nay, katuan mat. Siyak na ito'y. Apay aya. Wow, antay! Wow na wow! Nga. Beautiful! Ay na, si kakit di mat. Ala, umay ka nantay. Itulod ka ni ti papanam.
Parinteng. Mapanam. Di man balay ni Mang Agustino. Tada kano itid na kanyak. Apay ngay parinteng. Ha? Langamot din tilaklakayan una yan. Ha? Kita mantal lang ang paray. Nakapulo ka iti nagdakal. At dalo makay ka no kasta. Di lamad-madlaw mo. Kita anak man paray. At dayaw ngubing tilangak ng mitisi ka. Gaputamok nga ornosan ti magbagay. Ay, adula amin. Ingkan iti papanam, tamapanak mo ten iti papanak. Sige lang paray. No di ka mamati iti bagbagak. Saan laeng? Ngampod na ti bagbagak alaklakayan ka una yan paray. Nay, apay akas tamutan tilangam, kapitan. Kaslag tawan kamatan iti 80. Tapurawan dagiti buok mo. Anya nga rod. Kastuyak nga rod na talaga. Lakaya kun. Un gaya. Anya di ko nang maitad mo kanyak, Mang Agustinaw. Ikang kahit imported. Impackage man tay anak ko nga day abroad. Aya. Nagsaya atahin. Isuday ta nakaparabaw iti lamisaan. Inlasin kon tay parakan ka. Apag-isaw, adda sabon na banglo, perfume, toothpaste, shampoo, kan adamot dilata. Ay, nagadugayam. Ay, agyaman ak. Una, kas pang supapakukan ka. Gaputay di nagabrod tay anak ko. Pinautangam iti 5,000 nga inaramat na nagpamanila. Kasta? Wen, iso nga itatad da package na asimbang pat. Ibingayan kamot kapitan. Pagyamanak no kasta, Mang Agustino. Aramatem dagiti itad ko tapno umubing ka, kapitan. Tanay, laklakayan kamot na permay. Laklakay kapayan nga mitisak. Kat adayo nga inaunaak nga mitisi ka. Sino nga taday tabalasang anak kapayong? Bagay na ti pangulutan abuok na Marituyang! Ha? Maribanang? Sika? Ay, win maray. Aglakla ko akman iti pagpapintas. Amangan no kayat mo ti gumatag? Ha? Alan, maray. Mabit lang ta idisok, Oh, mangkita kan iti gatangam, Marituyang. Adamot cream para iti rupa. Adda shampoo. Adda sabon apang papudaw. Kanda dumapay. Anya? Ay na maribanang sa anak lang agbibisin nga agpaubeng. Anya? Bakit akaun? Iso nga awan anyaman na. Nunjak agaramat ka dagita. Gastos la dayta. Sige, inakaw. Na, tibak bakatanan tabaribar tisongbat na. Ay, amok, umapal manen iti langhak. Ngamin, awan igatang na iti pagpapintas na. Talaga ka di alaklakayanan tilangak dungaw. Winmate, Ay, kasta? ay nainteng. Laklakayan lang arudan tilangam, sa di kapay agdigaws, ad-addan amaday. Ay, nalamin nga ron ti danom. Nala, makaammo ka. Basta siya, agpapintas aklata. Bakit tantan nga papapintas? Anya ti mayat, inteng. Tibak-bakutan nga agpapintas, wanaw tilaklakayan nga ang dod. Parehas. Makaambo ka? Ang kastay na kunakon, agpapintas aklata, kat dinakparitan. Ngamin, saan nakakasken ka nga ang dod? Na, mayat mo't tabibig mo, marikwanan. Nakalipstick ka man. Ay, wan. Angam saan unay analabaga. Kastoy ti kayat ko. Impadas ko lang tay ginatang ko kan ni Mariba nga lipstick. Kan mayat dagitila ko na. Ta saan makadadahal iti rupa. Oho, nagnginan tupay. Punangam saan nadadaalan ti rupa. Kasi ti lipstick, saan nakas kadag iti daduma di ta lipstick.
Ano in lipstick maun kat agkabibaw mo tayo tabibig mo. Adayamot kasta lipstick. Kadamay. Mid in... Ay, Jack ibalikasin, Maray. Ay. Maray, manungay ta lipstick ma. 400. Ha? Nagninamutan? Ha? Adulamay? Pasikat kayo kit di ah? Ha? Inak man langan? Na. Anya nga tati problema day tatao aya? Pasikat ko na nakit din. Kat sa anak magagpaspasikat. Wano. Apal naman nga tantawan ngamin may gatang na. Kuwan raw, mapantaman ija iliit ha, tayo nakman agpapukis. Ha? Ay, sige ang kangil. Apag isaw, agpaili akmat laang. Kan agpapukis akmat laang. Mala, mapanta. Ay, itaman pa'y ang nakalagip ka, angkal. Kaya't kung agsublit isigod akin na taer ko. Aya, wana. Agure ka, angkal. Nagdigos ka. Permi ah. Nagbangbanglo ka. Permi, timpusit-sit ko ang bangbanglo iti badok. Day tagayam tayo maang angot ka. Okay, let's go. Ha? Sika ka di da ita, intay? Sakmat. Napan kami nagpapukis, antay. Kan nagpakulay kami pa itibaw. Ni Uncle Kat Black. Sakit hilaw. Ay, unay kat daytan akulay ti buok mo, kwarog. Ah, Kas kala aga-agab iti manok iti dayta alangam. yay. Mayat to pa yan, tay. Bagay ikaw. Ay, imbag man inteng, ta nakapagpanunot kan. Kan nagbangluak pa'y itan. Ay, nasayaat no kasta. Ay, timmaer ka pa yan, inteng. Awan pa'y may gatang mo't iti lipstick asag po 400. Ha? Lipstick a 400? No adda kasta kwartam, di gatang mo ni tibagas. Ha? Anya mo't ti kastoy abiyag. Jak pa'y makagatang mo't iti napintas at chinilas kaw. Nakitam siguro tay chinilas ni Maribana nga nagpintasan niya. Kanya ngay ngarog to yan. Kitawan mo't ngarog di gatang mau. Bayam, taramidag at chinilas mau, tay butas ko adadaal. Ha? Butaway, iso nga aramidag langan at chinilas mau. Anya? Imbag da dya, tamaala na, ti 20 years. Ay, badaw nga. Ay. Anya mo't tanti kastoy abiyag. Jak pa'y makagatang iti kayak kumatagatangan. Ay na, tuyang. Tinapatag, saan tangag bisain? Mawatam. Kun may isa, agsalukag ka. Tapno makagatang ka iti kayat mo agatangay. Sino na ito'y masabat ko abalasan? Hello, Mr. Guapo? Ay, gwapo ko na kanyak. Juan, guwapo ka matyamin. Ah. Nagbanglo ka pa eh. Ay, agore ka. Huyo. Awagan nak iti Miss V. Ada na ko na kanya ka napintas dati a barangay. Iso akayat ko man nga alaan iti video. Ay, una. Asino ka diti kapitan ditoy, mabalin ko apagpakadaan, kan ma-interview. Ay, katno siya ti kapitan dito. Oh? Si Kagayam ti kapitan. Iso matlagayam anadalos kan napintas ti barangay mo. Tanagwapo, kan nadalos ka a tao. Nagbanglo ka pa'y. Kasta ka di. Sige, Kapitan Gwapo. Sikat ti model iti daytoy a video, ha? Total, barangay mo mat daytoy. Sige. Mapan ka iti daytoy a banda, Kapitan. Diyo, agpost ka ijay. I-video ka. Kat background mo dagita green na mulmula. Una. Sige, Miss B. Kayat ko launay. Ay, kitaan nyo dahito impos na dito YouTube, aw. Kwaraw, kabadaw, umayo kitaan. Ngan, kita akman. Anya day tayo. Ay,
Barangay kabildatan, kunana mo ti title na. Ay, wine! Ni uncle ko day tao. Anya dyan na isurat, Maray? Kunana, kadalusan a barangay itipak pakupak. Kunana, Mike. Aya, Why, ni uncle ko day tao. Ay, sikatan ni uncle kao. Inteng, makitam itatibunga ti kinadalos ti bagay. In YouTube na kanjamay sa a vlogger. Adon ti mangbuybuyakan ka iti YouTube. Ay, uwan. Iso amanipod itadungaw. Masapol ngay naldawak anadalos. Nakababay nun ang dudak. Tama isa ka modelo dito barangay tayaw. Ken sakpay ti kapitan. Ay, kasta ti kapitan. Masapul nga men anadalos ti bagem. Kasta matan ti barangay mo. Iso nga ita, inteng, mintinaram ti panagdalos mo iti bagem. Kasta matan ti panangidaulom iti kabaranggayam para iti clean and green ti barangay tayo. Ay, uwan manang. Aramidag data. Katumulungak para kan ka, inteng. Ngamen, I love you very much, inteng. Ay, love you very much, mate. Banang dunga. Kasta kapitan. Ituloy mo tiagbalin ang modelo di ta barangay mo. No nasaya at ka modelo, si kamot lang ti maidayaw. apay ang nagado ti tao iti tersina ni Marikwana ang tuyang. Kagap-gapok ijay. Agmimiting mat ka no dakwaraw. Anya man ti pagmimitingan da. Diyak amu nagadumot ti tattao. Idi nakagatang akon iti buguaw. Ay nagawid ako na. Ang mga no pagsayaatan day ta. Hinakman kita ay. Danggan nyo ti saludsod kao. Asino kada kayo ti interesado at tumulong dito yung barangay hall? Anya ti tayag na. Ima wenno saka. Nagpartaka mo na si Mungbat tataba daw. Darasam ngay baga. Ima wenno saka. Tasya kwaraw. Talaga akayat kaw at tumulong dito yung barangay hall. Kat mayat ano kasta tataba daw. Tagbirbirok at talaga ni uncle ko itinaayat at tumulaw. Apay pala ngagbiraw. Adak dito yan. Itayag ko na gito'y duwa nga iba. Naguray. Itayag ko pa'y na gito'y saka. Kailangan natin ayat at tumulong tatabadong. Uri na kami. Ayun, uri na kami. Saan mo nakasapulan nga itayag na kita sakam tataba daw? Ay, saan? Itayag ko lang ta. Aguray lang ha. Naalakan tataba daw. Ay, naala ko na tumulong dito'y barangay kabildatan. Wine. Nangagyaw. Ipakitak asyak ni Salvador Caborlisan, a.k.a. Badaw. Kahit si Pupusaw, si Aayat at tumulong dito'y kabildatan. Tatabadong ka rin sa naala. Angkay, adan na-recruit ko amayat at tumulong dito yung barangay tayaw. Ay, sigurado mo't lang akayat na tumulong dito barangay. Unang kal, intayag na pa'y ngarod dagiti doa nga ima na. Nasayat mo kasta. Pati doa sa ka na, intayag na. Na, ay, interesado nga ro. Kunak asanan nga itayag dagiti sa ka na, ngam intayag na mutlat na. Ay, dati birbiro ka. Ay, napudno at tumulong. Sino dati kwa raw? Ni tataba daw. Anya, hindi kumparik nga asawa ni Marito yan. Unang kal, Eh, interesado ka no at tumulong iti barangay? isumunti ko na na. Awan sa balay. Nagdapay sa bali ngam kaslada mo't mangluklukaw. Ni tatabadong lang ti seryosaw. Agasam ta intayag na ti imakan sa ka na. Kaya't nasa wine, seryosaw. Amom ti sasawam ba daw? Amo ka. Apay niya ti panagkunkunam kanyak to yan. Tumulong ka dito'y barangay? Wine, kunak lang arudan. Adaw ti may tulong kaw. Aglinis, agpala, aggabyon. Urian niya, trabahuan. Aramidag para iti barangay kaw. Saan ka matakas ta ita? Idi sa bali itan tuyang. Ipaay kon ti amin nga oras ken panawin ko at tumulong dito barangay. Takderak day tasaw. Asino di ibagbagada at tumulong dito'y barangay? Eh, hindi pare ba dong? Ni pare ba daw?
Itaman pa'y. Mas daawak. Ket no pulos adi na kayat ti tumulong dito barangay tayo. Takagura na asikat ti kapitan. Katuan mat. Ita, ison ti agbulboluntaryo nga umasidag at tumulong. Ay, bay amon. Awat taklatan. Kakaiso na tumulong. Di isaw. Anya ka no ti umo nang aramidin tayo, kwaraw. Di mo na ngayon baga niyang kail kat agpido tayo pa'y laing kadagiti plastic. Kalpasan na, linisan tayo, dahi ta nagrugit a kanal. Naman timbaga na akasta. Ti kunana, agpido tayo lang iti plastic. Adda, aramidag dahi ta, kwaraw. Siyak a mismo, ti manglinis di ta kanal. Uray nagrugay? Una, Uray nagado ti basura? Wayne, aramidag dahi ta, para iti barangay kabildatan. Sige, ibagak day ta kina Uncle ka. Uncle, saan lang ka nung agpidot iti plastic ti aramidan ni Tata ba daw? Isumot lang mo ti ipapaaramid ko. Linisan na pa'y kano tinarugit a kanal. Nagsingpitin no kasta ti aramidin ha. Ikateng na kano dagiti basura ang nakabara iti kanal. Talaga akayat na atumulong Isumata mismo tinang ibaga. Kaya't kung saan ti agbilib ko ni pari ba daw. Ay, unang kail. Uray siyak. Biliba kon kinitata ba daw. Managtulong nga talaga. Tuyan, masapa ka maring inton bigat Tapay manen apagriingan nak iti masapa. Ilutuan nak iti kanay, kinbalon kaw. Tamang rugi ako na tumulong dito barangay. Anya nga iti aramidin niyaw. Nalakan sa laang madya ipapaaramid ni Kapitan. Agpidot kami lang kano iti plastic. Naglakan nga Isu nga raw. Dagita nagririgat ti aramiday. Anya, Linisak di kanal ang nagrugay. ket no napundo ti danumday jay. Napuno iti basura ken nagbangsay. Wayne, linisak. Tumulong nga raw. Ay, awan lati dikar aramidan ba daw? Ay nagkagutan ni pari ba daw. Kita Ay, Wingarod. Isula ang tinakaiturad anang linis iti dayta a kanal. Talaga gimbagat. Tagraman kanal kat dalosan na. Wingarod nagagatmat gayam at talaga ni pari ba daw? Win. Ay, anya pa'y ngay nga ta, ti sumarunong nga aramidan na. Gusto day tan, Tata ba daw. Nabannog kan. Wayne, kuaraw. Pudno na banuga kaon. Ang jakpay kayat ti sumardang. Naglinis mo tanday ta kanal. Sumardang kan. Kayat ko pa'y ngarot ti agtrabaho. Kanya nga iti sumarunong aramidang. Walisak na ito intero a kabildatan. Ha? Rugik dito'y purok unaw. Aging gaijay kaudyan na puraw. Sumbra mo tanday ta kinagagat mau. Kito na, tumulong nga raw. Awan pa'y tinakaramid iti kasta dito'y barangay tayaw. Wayne, awan pa'y. Siyak lang. Huwag nga raw. Naidumduma ka talaga. Ibagam ka ni Uncle Mau. Arugyak inton bigat ti mangwalis dito'y intero a kabildatan. Sige. Ibagak day ta kinangkal. Walisan na ti intero a kabildatan. Kunam. Isumunti ko na angkal. Na. Irugi na kano iji purok unaw. Sobran sa mo na takar aramidin nan. Tumulong ka nung araw. Sige. May antew. No isuti likes na. Naragsak mo titiar aramidon na. Kain voluntaryo. Saan tayo pinilit? Talaga nagboluntaryaw, angkal. Manungal daw na nagtrabaho Nay, apay abilbilangam ti panagtrabaho. Ilis-listak to yan. Di pa nagwalis ka. Isurat kulatan ang makabulan oray saan may. Agsweet-sweetik kan samot ba daw? Ay agtal na ka man. Tiswil daw, 5 gasaut iti may saal daw. Ha? Adaswil daw? Nay, napenas daw ka. Saan akas karina dagiti naramid ka tuyang? Adaw ti sakripisyaw. Day talangin kanal. Ang apay ngay nga adaswil daw. Ay nas kinaswilduan dak Narigat dagiti naramid ka kunamsa. Kunamat at tumulong ka. Ita,
Kidawa, masweldoan da ka. Ay, di na kontrahin tuyang Tano kasta kontra-kontrahin nak. Saan ka nga ibingbingayan? Kaya't mo asawan, bok-bok hodam ti sweldaw. Kitwin na. Apay ko nam ikan kaya. Ay, saan mo't amabalin adinak ikan Iso nga rod nga agulimag ka. Ay, sige nga rudan. Aguli mo ka kaon. O, kaano amapan mo alain jay sweldaw? Basta, agulimag ka. Kwa, mapan ko alay. Waraw, adda ni Uncle Mau di tabalay da. Adda. Mapanak man. Addan tumanan ka no ipaaramid na kada kayaw. Wain, siyak pa, iti ko na. Si kantungaro din ti mga ramid Siyak lang. Una. Mala, awan problema iti dayta, waraw. Kunakon kay. Naggagat ka talaga. At dagayang bayad na. Bayad? Una, adda. Iso ka sa pulak ng Uncle Mau. Tadda bayad na, dagiti amin nga nararamid ka. Anya? Adda dito na, nakalista. Yay, inlistam. Wayne, listahan dagiti amin nga naramid ka. Ha? Di oras na kinaldaw, apa nagtrabaho kat adda amin dita. Yung kalatan kasarita ni Uncle Kao. Una, kasarita. Tano kwintain amin na segundo ken minuto iti panagtrabaho. Ay dakila. Saya at bimisita ka dito'y balay paray. Talaga akayat ka akasarita. Tapay akayat nak makasarita paray. Kaya't kung ngayon nga agyaman kan ka. Gapo iti kinagagat mo anang linis iti barangay. Ay kitwo na paray. Kitam ti dalan manipod purok unaw. Aging gakaw dyan apuraw. Naglinisan paray. Uwan nga rin. Bilibakan ka. Ay kitrumbang lang agbilib ka paray. Ay kat agyaman ak aparay. Tadakkel ti na itulong mo kanya. Ay saan mo nga umanay dahi ta panagyaman lang paray. Ay amok asaan nga umanay. Uray ulit-ulit thank you ano kayat mo? Ay kitwo na. Ay mamin-milyon nga thank you Gore ka tayabak ni Kwaraw. Apay ni Kwaraw. Tulungan na nga thank you. Ay saan na dahi ta tikayat ko asawan paray. Anya nga ron? Tikayat ko asawain. Agbayad ka. Bayadam jay oras ken aldaw apa nagtrabaho. Anya? At titilis na paray. Kita ay. Tunak man no libre ti pa nagtrabaho. Ay, awan tilibritan paray. Kat no nagboluntaryo ka? Ay, saan na voluntaryo na jay paray. At nabayad na. Ay, pangalaak nga iti pagbayad ko. Ay. Di ka panunot iti naunag paray. Amo, nga napagbayad mo kanya. Kasaritak pa, dagiti kakagawan. Ipagarup kumot no libre ti pa nagtrabaho ni tata ba daw? Ay, damat gayang bayad na. Munay mo tunday yata aw. Ay, sapay ado ti inararamid na. Tapno awan ti makunana. Bayadan nyo latan ang kail. Ay, wunid Ti honorarium ko ti pagalaki ti pagbayad ko. Ala bayadan yaw. Barang no agtultuloy ti kinagagat na. Nagadumot da ito inlista ni Pari Badong dito nga oras ken aldaw. Iso nga ron day ta itati bayadan. No ibayad mo ti honorarium mo. Kasanon nga ti paggatag tamot kadag iti masapsapol tayo kada kwarog. Awanin di taon makagatang iti sidaan. Ay, ado talaga ti maisakripisyo. Talaga. Ang para ka ni kumparik abadong. Agsakripisyo ak. Ay katuan Anya ngay nga Rod. Ay, ibayad ko kan kuana. 2 months nga honorarium ka. Naala mong giswil daw ba daw? Awan pay. Mapan ko pay laing alay. Ay, kaduan kan. Ay, una. Ta mga nudyak mabagkat niya ibayad kanyak ninting bating-teng. Kit adda ka mang tulong kanya. Sigay. Intang aruday. Ay, umunag kayo, pari pa daw. Marito yan. Umunigtan tuya. Damagam man numabalin nga iyong nagkuday to'y basket ko adwa. Mabalin apay kidi na saan? Ay, sige. Ay, kapitan, nangalak iti do abaskait. Tapangikargaan mi iti palingkin mi kinibadong ka. Numaala na jeswel do na. Nagadun ti 2 basket?
Kahit kunamot ni Badong kung nga ado ti masweldo na. Talaga, may. Talo pa'y kumabaskit ati alain, may. Ay, saan ba't unay nga ado ti masweldong pare? Pasensya tiin na magasot. Anya? Inam agasot laeng? Ay, ti amok atangdan ko, pare. Ado aribo-ribaw. Katribo-ribo mo tenda ito'y pare. Ribo-ribo na ita? Uy. Ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo. Na, Ay na Badong agtalnakan. Tapay. Nangag ko ide ang nagboluntaryo ka at tumulong dito'y barangay. pasunay ta. Iso ano anyaman ti itadkan ka ni Kapitan at tangdan mo, awatim latan. Agyaman ka kit di at abayadan da ka. Ala umong, taintag palingkay. Ay na, tatabadong aya. Rumbang ano tumulong ka, saan ka mang namnama iti kasukat na. Tati pa nagtrabaho yo di ta barangay yo. Pagsayaatan nyo matla amin abo marangay. Ala, sige. Ditan tinagdibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.